kichai ninung lam to kisamkai nitin wanoi hamsina so jingho kita lang na channel ahi nang dia apat na ahile subscribe in lang notification bell click in maban am wanoi hamsina thilse gimnai ho ihin la jing thaina liu chule pai bo de magul ran sa ho so ihin mu chin thai liu ahi achai chan anaven pathini ne mapui jing taw han. Buenos días, me encuentro en el páramo de Cortadera, en la parte alta de la vereda Cortechoque, en el municipio de Siachoque. Un incendio que lleva 2 días. Estamos solicitando. Buenos días, mi nombre es Sebastián Amaya, les hablo desde el páramo de Cortadera, específicamente en la parte alta del municipio de Siachoque. Estamos enfrentando actualmente un incendio que lleva aproximadamente 2 días, el cual ha consumido varias hectáreas de páramo de limones de vegetación nativa. Como podemos ver, el incendio ya llegó a la cuchilla del páramo, ya básicamente está llegando al municipio de Siachoque. En pocas horas todo este valle de frailejones puede estar quedando en ceniza si no actuamos. Pedimos por favor ayuda. Dios y patria, nos encontramos en el municipio de Siachoque, en el sector La Cortadera del Diablo, contribuyendo al apagamiento del incendio que se encuentra ubicado en este sector, en contribución con grupo de bomberos, comunidad, administración, ya que es un lugar donde hay frailejones de más de 2 metros de altura. Y el día de hoy, desde las 4 de la mañana, estamos nosotros en compañía de toda la comunidad, la alcaldía, la gente del sector, apagando este incendio que pues es un daño ambiental gravísimo. Van más o menos 200 hectáreas de frailejones y bosque nativo. Por favor, les pedimos que se...
出来了，该出来了，还有办法走吗？来，进门出来了，小心小心，有那个小朋友几岁？1岁哈，好1个多月而已哈，来，好来小心小心，来小心，那个有皮有，来后退，他们出来了，后退了，后退，架在旁边就好，架在旁边就好。来，那个你等下哈，哎，都有办法走哈，都有办法走。
Arveçli nedeniyle Van'da 98 mahalle ve 57 mecranın yolu kapandı. Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezleri yakınlandı. 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve meydan yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı. Bitlis'te de yine aynı manzara vardı. İzmir'in yolun ulaşıma kapandı. Bitlis Özel İdaresi yol yolbaşı hizmetleri tam kardan kapanan köy yollarına kısa süreli ulaşım açacaklarını belirtti. Muş merkez ilçelerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum, Ardahan, Burdur ve Ağrı'da gece etkili olan kar yağışı soğuk havaya bıraktı. Erzurum'da gece etkili olan ve etrafı beyaza bürüyen kar yağışı oluştu. Çeşme ve şadırvanlar dondu. Yollarda ise buzlanma meydana geldi.